أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. رب المشرقين ورب المغربين.
Coba mix. Personality. Coba mix. Personality. nziani raha kwa shida wasulihun zinde za tsongeza hata mpaka ndava hawa ndo watunjia nziani amma ngari tumainia ukaya inshallah holiho wazee wa hatu waisa warengeze mimbar za hao hauze plasi za hao rasmi ngarjo sana wangeri njenziani holiho ngarjo kana ngasiharuma wakati wa tsumu shatsiba hiwaja unga bwanrika ngo wenda hule kesa utosha wange abo mwanama wajihuddin mwanama Ustadh Ali Burhan wasaya ngarjohum mwishiliani ili gusanari njenziani harumaye ya hafla ni tukufi hatu
Bismillahir Rahmanir Rahim. Hashim, namtsengele nyewa mdulo na zejile mtsengele mbabi hunusoni inshallah. Namtsengele mbabi hunusoni inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwezi ngamjwao kaya wakati usongo na leo siku muhimu hakuyu wakaya leo ni msamezi ya Ramadhani mjwao kaya zidarasa ngizo. Bismillah ma sha Allah la quwwata illa billah. Mwenyezi Mungu jojeilieke wade mziro ware mainu mahamili wanusu ikao rikasina wananyasi wenji na wazee wa hatu na wajomba na wazaze na wanashwa hatu rikasina onsi pia waribadingo. Baadhi ya hao waribadingo hasibabu delebade la rema zidarasa zika udoka ya harma Facebook aba alhamdulillah zidarasa gasjore jay qawaida abongeye mbanugo yaribakishi yabanu reglaji abongeye yena ibu ya ritendea banu Sayyid Wajihuddin sahari nikaye nafasi ya uhandisaye ya mahafali abonge yenga rijohu mparaye journalisti wa hatu ikao mamumji waono fundi Asadillahi mze bwana ikao wayi journalisti wa RCM13 wode mrikao demunyize mimbarizinu kawaida de ujo ya jaribulie ya maghfal atampakada yabo garimbushiri yaoni mtsana mwema wa khairi na tumunjema ya baraka na afia rijokubaliwa ho hanzahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Falyatafaddal. Nam garijome Fatiha kwezi baba Humayr. Amin. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم القائل: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد. Kwezi mafundi wangu watukufu, kwezi wazee wangu ikao hanza ya Qur'an, mashababi na mashababa,
wajadzaha nguwa nasho hangu ikaungani vanu ngari mtosao ni heze ntosa za Kiislamu rimwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yinu de Qur'an unu do mwezi mtukufu wa Ramadhan, shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran. Heka bode mrikawa humria fursa hajaban leo, heka bode urishilio usiku hamale ikao ngari jumurao harmam samwizi wa mwezi mtukufu wa Ramadhan ikeyo fursa ya hadanika urisangani habanu usome Qur'an, shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran. Iyo nuru watukufu ndi arijilia, iyo nuru ndi ariwali abantu. Masha Allah, narambe takbir. Masha Allah, nariswalie mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwezi watukufu narinjenziani hawandisa ibarnama jihad ngamjomkaribisa hamara mwandu imwanahani ikao nyonsi ni umanza kiasi utosha si umanza batu na Sofia binti Ibrahim ilihuja yaribulie ya hafla hatu na ngari mshukuri yao tafadhalu harmaza mimbar hutukufu haho ikao hubalia ya Qur'an al-Karim. Masha Allah, tafadhal ya Sofia binti Ibrahim, tafadhala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تسوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. تكبير تكبير. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. اللهم يا الله، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ya Allah, ya Allah, kabasi furaha yazidi ya hii watukufu na ndo ukantirishilie Qur'an amma wajawiye miyonge tahawe yesheleziziwa iyo ndemana bukunga nsonda sawakati ngamjumkaribisa fundi wangu mtukufu ikao yeukabazimanasi ili huja yashelezize kabla yasundele barnamaji hatu. Tafadhali mtukufu al-Ustadh Hassan Ahmad, tafadhali hu tukufu wako kwezi. يا ربي يا ربي أكرم من يعيش حياته لكتابك الوضاء لا يتوانى. فليتفضل أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الصائمون، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، كويس Waislamu watukufikao domdungao ye makalima yanu haina bahanumliyo ranzinda basa na baada baha nezi joka ya baada mafundi wangu ikao ndomdungao ihafla yinu haina bahanu ikao ndomliyo utukufu hamanda unu wahosu kwa leo mtamwezi waho mwezi wahe Ramadhan dorejei rikejuma hamba alhamdulillahi rabbil alamin hene Mwenyezi Mungu yarinika sawa nausiku Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yakandaine masahaba wahahe shawakabat alladhi sadaka wa'da, ikawa Mwenyezi Mungu hathibitisha hausavuzie miadi yamnika Mtume sallallahu alayhi wasallam wa nasara abdahu, hamnusuru yamruma wahahe Mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi wa a'azza jundahu, hatukuza le jeshi la Mtume sallallahu alayhi wasallam na sahaba wahahe shawashinde makuraishi waruha harimwen kodo ya Badri yakawa na mwezi wa Ramadhan waje wadankazi wa Islamu
hakwandisa neema inu utanganya wandu watukufu mandani rowa umerowashe rowa huyu rowa titi haswatan do shukuria wazaze wa shughuli hawabaliyo wana ujabana neema nkuyu hakuyu Mwarabu harongo wahamba ukaya al-ilmu fi as-sughari kan-nakshi fi al-hajari, ya ilmu yasomesi wa mwana mtiti basi yokaha mabwe la sihulwa zenongozi no wana walo vanushaka na uziduwazi ukaya wabaliwa ye mtamwezi ya Ramadhani ya kamwezi mbili ya homwezi wa Avril mwahaziwi zili wa 22 wajaho mjini Pari salio la meri ikawe la meri ya every time walillahi alhamdu zinu neema za ukangari huishao ye dini ya Kiislam haswa ndo mrongo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yabo ezahambagizo zinji haukaya aritotsangani habanu hasababu ya usoma Qur'ani wa mrongo wa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu dojelie Qur'ani huisheniyo ya hatu Mwenyezi Mungu yajalie iki Ramadhani raya ndi saranzindo usiku wa leo ike sababu ya ukaye madhambi raya fanya imahayabi rashaya samihilwa biidhnillah haukaya yenuru yaho ulemengunu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwezi watukufu mongoni mwa usiku haka harmwe mimbar haka khutubu bahema sahaba yahe wa mwishia hamba ukaya amina yahandani amina nkado ya vili amina nkado ya raru shaba yatimizi ya maswahaba wahahe wamuzi soka ya Rasulallah yeze amina zila zikaujaha sababu indi hamba Jibril hanijilia hajana mbiyokaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nguhambiyokaya hanjia shonga tena hani khasara yemrikaonge harmatengwe hahuishia huvumbulwa kaja uswali ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam iyo ndo maana wako haina banuriliyo ekarishie isimu ya mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alayhi yo muhimu rimswali rambe Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi hamba hanja amine ya vili Jibril hanambia ukaya hanja shonga tena hali khasara yemrikao haesh hata Ramadhanija irudie ndezao kaja samihilwa imadhambi ya hahe ya homo hawavira zaka sababu ya rahatiha jena mnamtume ya rambio kaya yemru ya fungatumu imanan wa ihtisaban basingu kohama do siku ya lawa harmimba ya mzazahahe nge mnamwa na mtiti katuka na dhambi abu hali khasare mru ya aishi Ramadhani ya haja ya tufunga izo fungiha tindoto kakatuhula katuhunwa shaya ranti laha na mirongomi na hwamba naina hwamba ndabo yastehi Ramadhani hata yasamihinu amine ya raru Jibril hanambia ukaya khali khasara tena yemru ya khasara ra duniani ra akhira yemru ya aishi ya unram owa mzaya mbabahe na mtatahe na mo ya tuwarinda zema hata yakasababu yanji ya mbeboni vangu tamba amina ze amina hizo zonda abonga ibra zinji harima ze nyasuya hizo ya uzirenga haswa ndaburlo banu dasino wana nane na bahano wana waliyo ikao holihonga mrongo yelu hanjema ya hatu ya shkomor bumgwahi benza ze mediangizo vanu ikao ngari washukuri yao homjusemi ndu hao ujabanu ranzi ema DJ ranzi radio ya hatu RTMC walio vanu haukayanga sule mengu wa he teknoloji zendogozi nungizwa bahana ngazitubaki abo wana wanu kwa jodozi rejei zendogozi inu watahewa juwe yeva mbandongo indini yewa inshi harmandongo indini haukai malezi yo muhimu abungi abo kwezi watukufu ridungao Ramadhani mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi shahakara akaurambia harmu hadithi ya ukaya man lam yada'u qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun inamrikao kajaranti mirongomi qawla zur mirongo ya ndabu
mirongo mi uvumbwa mwana nhonai ukalizi kwamba mirongo ikaongojo kangejo utanyimani yawe mirongo hiyo wode mnashombo ikao hamrongo wasaya wa mtume salawatullahi wasalamu alayhi shahamba ukaya enamru ya dhibiti wanazombo waili basinga njo mdhibiti yembewo demna shombolo harmwe malomo yo maili nemna shombolo harmwe mabaja yo maili wandu wanazombo wa khatwari harmwa mwanadamu basetumu mtume ngwambo kaya haina mtu yaranti mirongo mi kaula zuri wala amala bihi nazitendwa zili ya tura ntize ndongo hizo na hafungu Ramadhani falaisa lillahi hajatun basabu Mwenyezi Mungu katina haja an yada tuamahu wa sharabahu yaukaya renti na hula haukaya munge harma regime shatumu tiura ntihula na huna timaji na ziyoba hila izo ndongo zinji nzaura nze mirongo ranzezi tendwa yemindu itijuhende fanya maaswi itende mahala ijokangi hotwabia zitonjema nganzawe marengwe ya ukaharmwe Ramadhani marengwe hamanda yanu basi haukaya shetwani hafungwa emazetwani pia wafungwa umro wa jahannama yemilangwe balwa eyabulande ya hembe biidhnillah nangarjunji ya biidhnillah rimdunge mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam dingoni hafla nyitukufu hamanda yinu ikao wandu wakawiandalia wakusudia ike usiku mtukufu hamale urandi sawe Ramadhani mwishiyaze aya zate ndezandi sabanu ye mwana yakahandisa ikao vando vahanu waze wahangu nano wandu wadungao zendogozi nu ya ujokaya ikamwa na Adamu hesange imamu abona jokabaleni sifanyi hao ngudungwa ranzindo usikwe maulida ya serikali ya Komori yakahandisiwa Qur'ani yandisiwa ni mwana mshenga mwanao rawanduwa kusudira kwa aja kusudi ya mirongo abange tsungo handiswa no wanawashi valato wapanga zinu jo kirike oko aja kusudi shara nzinu tengwe la Kiislamu tibahila kikomori wanawaloba nuwajoka usoma pia vatoja mwana mshende yandise Qur'ani basi mwishia handisaze aya kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum mfarudhishi wetumu nabo nanziye haukaya ya Qur'ani wanadamu wengi ngwatavu hao harumwe Qur'ani hakuru vanu haina mruyeti toshinda ike ngasine makamu ya utafsire Qur'ani vanu makamu ya nuri ya renge haukaya ngabo mafundi watu wakaulindwa wale ranzi Marseille ramzi mzee wa hatu mzee mufti ranzi fundi watu fundi Abdul Karim wandu wakaulindwa waji wake nezido amana zinu za kufanyia mawaidha waritafsiria Qur'ani Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ikao usilamura mbiyokaya baada mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama ya jouti yomdu wa hembe boni wode mrujonja handa nimbe boni basi kabati mrujonji yambe boni ra Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq ye janja ambe boni he namna ya rumisho usilamu yinu ya towara mali ramfuyu reni baindu ya kahimiliki basi hauzi si wakalima ma maana wa fakihatan wa abba basi Sayyidina Abu Bakr bayauzi si wakaya imana ya wa fakihatan wa abba Sayyidina Abu Bakr hamba ukaya ayu ardhin tukhilluni au wingu ndauvi ujoka unifiniha wa ayu ardhin tudilluni au ishwevande shantinda shivi shijoka hundwaya ekatamba mbando ngonso hichu wa harmwe Qur'ani wa Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq kai jakati himi banu ni tafsiri Qur'ani kitab Allah ndo mrongo wa Mwenyezi Mungu iyo tindongo nyangu abasaze media zinu zijazibwa wandu wenje matu walillahi alhamd shanga bwanadamu ikaonga sina itiso shauka ya karna usubutire me banu ke Qur'ani jo kausoma bana ngarizo zao wana hatu usome Qur'ani hata juidi waisomendo shake jaka ina mwanadamu yetu kana makam ya ushinda tafsiri Qur'ani yabo hamane namna natani namba kwa wanangu ajodore jeize archive zahabo wa filme wa zahabo imadijene media walovanu wajoka urenga wende waono waloneze jirma za tafsiri Qur'an shanga monzo nusiena mrulo hamandami ya kayana rengeze hadhar za tafsiri Qur'an no katujua bangare onao msajaja mwinji ulo harimaze media abange kwezi abantu holiho randisa nangarandisao ihafla ngejoka ukahawinji wanu wenyu andalia watono karjer tekeze kalima bomgwahi benze za hambangizo zinji shara nzie hubba
ngiyonehwishiye Qur'ani yavo narinike nafasi ya ukayaua na wajo kaujabanu enamroha kansi hatoalia waje wa tafsire Qur'ani shando utimizi hahwambaindi ye Qur'ani inunde notisi ya Muislamu inu ijaisome irumilwa ye Qur'ani kai naukiri wala kai tsukiri ikeike malahoni yan irandiho harmaze mpado sabuzinge ngiyo masiliho ridobulia reishilia shaikeke turumilwa e Qur'ani ni josomeru irumilwa notice o wandu wenyubulia izombo zinu hawika hulu radio au hulu telefoni basi bokaye mna karatasi wa notice wakaya ekangwa nzobulia ngojo apie buto kadha basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hariumbuse wanadamu haswata harini kwa Uislamu eshaladhimu shirende sende Qur'an yoka ikirima na Adamu Islamu e Qur'ani rambi yokaya yoka ikirima na Adamu Islamu kama Mwenyezi Mungu na mtume wa hukumu hukuma kadha vaheyambe ngufanywe za ridhiwani nafsi ya moyo hai abungia munga mwanzo nreje yukara nzaba se Qur'an ngarielewao helu hash Faransa ngarielewao helu hash Ingereza haukaima filosofi ngwa hawinji ngwa itafsirio haina namna mdungu joelewa yabonge lazima mwanadamu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli wa suratul Hujurat abumndo atipuwe ngao vatina ukangu juo kainga woyila zendogozi ila ngazitokujibia Mwenyezi Mungu na mtume Subhanahu wa Ta'ala basi hautimizi owanzo ikewa da kazo Uislamu tihuba kaya bunjiliyo harme Assemblée Nationale ya Angleterre basi baju ha député hamba ukaya karnau kama kinisi ma occidentaux raili hajusum sohafu railu msohafu unu nguono waislamu ngo usomao na hurumia vaheba juhamru bala habo shium sohafu haunambua hamba vanu mjashonga insde namna nakahambu msohafu nambulwa uwo mzima hunambua dum sohafu lono waislamu wasomao welewe Qur'ani haukayo wendi sawo ye Qur'ani ndeilone teknoloji ye Qur'ani ndeilone hendesa mwanadamu ranzi des l'hôpital hata heze ngopia ma farratna fil kitabi min shay'in basi ngabo wasaya paparokaya wanaambisun sojo wavumbuwe namna haushanga mjo wajwa wala wakazo wana kofia watitiwani wende wafanya mswahafu wafanya haturundo hata utimu waje aya yamba ukaya yahendate yamba ukaya wa man yabtaghi al-islam man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu enamrikao ngurengo dini kati ndo Uislamu basabwe dini yoke tukubaliwa basi wajawa to waze harufu ndaruizo ghayra man yabtaghi al-islam enu torengo Uislamu kando dini ndio basi emiswafila wayanzi hawaifanya hatu shawaka hanza watowe bala hata emiswafila omswafula joka uje parsiwa irengwetilwa mndo no Uislamu abatika hanza nambe ukaya insha Allah biidhnillah alkarim rasir loba nureni wajoka yangu adunga uweshie yemiswahafu neke uharmemi wa hawa Islamu bao Uislamu ndulo ne teknoloji ye dini ya Kiislamu yote dini ya kindwadi ngoni wanana na enero hause kat santimu ba ihoendao ngojo tamani ke maskini engeuka huitoe 50 santimu hiyo huibehaba laili irumishihe Qur'an taarifa ya bili watu